Nipilersortartut katerittarfiat tusarnaartitisaqattaartarfiallu Arctic Sounds upernaakut aprilimi sisimiuningerlaneqartartoq ukiormanna qulingiluassaa ingerlaneqarpoq aapaagulu 2024mi ukiunik qulingortorsiussaaq aaqqissuussar 2014nimi annertuallaarani ingerlaneqaqqaarpoq sisimiunilu nipilersornermi linniarfimmi serragimmi aqutsisoq Jakob Froberg oqaluttuarpoq isumassarsiar 2011mi pingorsimasoq kuutab aaqqissuussaani kalaalli erinniortu taalliortullu qaqortumi naapisimaartineqarmata taamanilu Jakob Froberg peqataawoq. Så vi mødtes med en masse andre sangskrivere dernede og tænkte, at det kunne være en god idé ligesom at have et musikalsk event, eller altså en begivenhed, som man kunne invitere alle de her sangskrivere til i Sisimiut. Erinniortartorpaaluillu tassani naapipakka taamanilu eqqarsarpunga tamakku erinniortartut sisimiunuqartilluit nuannissagaluartoq taavalu arlaannik aaqqissuusilluni aaqqissuisoqartalissapalli aningaasaliisoqartariaqarmat ukiuni tulliuttuni peqatigiffiliortoqarpoq kayumissutiminnillu suleqataasinnaasut ujartorneqarlutik 2014nimilu Arctic Soundsi siulleq annertuallaangitsumi aaqqissuuneqarpoq erinniortut nunatinneersut nunanillu avannarlerneersut sulistiunerusut tassa gitaraarlutik pattagiarlutilluunni kisimiilluti appisimaartartut sapaatia kunnera naapisimaartilluit tusarnaartittisilluillu Vi var ellers naak taamani peqatigiffiliarisatsinni takorluugarigaluarlutiguni pilersornikku festivaalimi anginerusumik aaqqissuusserusulluta nipilersoqatigiaallu arlalissuit nunarsuup avannaatungaanerassut peqataatillugit rockkertillugillu. Vi vil rigtig gerne have en masse hård rock og sådan noget fra hele Norden. Uguammaisitsinilak namminkayumissutsimiki taallun nuannernerussuugami takkuni pilersortartut qanimut suleqatigineqarsinnaagami aamma namminkayumissutsimikkiutut allat aamma tassami nutaankammaat taartorlun pisaarami aamma malunnarpoq inuit amerlassuut uteqqartut namminkayumissutsim ikiutaareerlutik ikiutaaqqittartut aamma ukiukingulliit maluginiarparpu aamma illorarfinni allanik sikittoqartartoq namminkayumissutsim ikiutaajartorlu taanna nuannersuarpoq misigalugu ingerlaartoq Arctic Soundsimin namminkayumissutsim ikiutaalluni nuannersuusoq annertuninngortissaunikku qanu akeqarsinnaanera missingersuusioramikku paasisimavaat 750.000 koronit 1 million koronillu akornanni akeqassasoq. Et af bestyrelsesmedlemmerne sagde, at et godt udgangspunkt ville være, at vi ligesom tænkte over, hvad kan vi lave for 0 kroner? Taava siulersuisunuittut ila taamaniorarpoq 0 koronimut qanu pilersittisinnaavut tassangaaniillu annertusiartuartittivugut. Og så startede vi ligesom der og byggede ovenpå. Annertusiartuartittinerminnilu kayumissutsimik suliinertungaviulluinnarpoq aningaasallu fontsinut qinnutigisaleraamikkit taperneqartalerput minnerungitsumilli sisimiuni tapersersuisut ikorfartoqataalluarput teknikkimik ilinniarfik KTE taseralik hotel sisimiut allallu tusarnaartitivineqartarsinnaallutik ikiupput Og flere af de sådan lokale virksomheder, som støtter rigtig meget op om projektet. Tassamani suliferarfinnit maanilu anerlarsimaffeqartunit arlalipassuartigu tapersersornerarpugut peqatigiffiliuamik taaguuserpaat peqatigiffik Arctic Sounds peqatigiffiullu allaffisornikku ingerlatsineranut tips og lotto ilaatigu tapissuteqartarpoq piarpasi aaqqissuusallu meeqqanut tunganerusut akeqangimillu peqataaffineqarsinnaasut kommunip tapersersortarpai tamakkulu tamarmik qulakkeerniarnissaat suliassaasarput. Så det er sådan et stort puslespil at få det til at hænge sammen økonomisk. Taamaammat aningaasasaqartitiniartarnikkut suliassaqangaatsiartarpoq uqartariaqarpungali atorfissaqartineqartunu taamaallaa aningaasaliisittiniartaratta sinneqalaarsimagaangatalu taakkuninga nipilersortittinerit ilaqqiinnartarlugit. Altså Arctic Sounds er 100% non-profit, det vil sige, at der er ikke nogen i organisationen, der tjener noget på det. Arctic Sounds iluanaavutaqarfiuni ajorpoq tassapeqatigifimi arlaannaallunni aningaasarsiungilar
sulinerit tamarmi keumissutimik sulinerumata Det er vi jo meget stolte af. tamannalu tulluusimaarutigaarput sinneqartoruteqalaarsimagaangatta nipilersortitassat ilaqqittarpagut imaluunni suliaqartitillunna pisimaaqatigiinnernu atortarlugit imaluunni teknikkikkut pisariaqartitatsinnut atortarlugit Til mere musik, mere teknik eller flere workshops. Paqataqqarpunga 2019-nimi ukiusisammattumasiorna. Tautaamanekkulliukiutamaasa paqataalluttaasilernikuunga. Uerinarnumik nuannersuaram Arctic Soundsi. Eqqumitsiliortuulluni inuppassaarnaapitsinartarnerm. Ataatsimorneq sumitamaanini pilersortoqartoq. Appisimaartoqaraluartoqamani taam qaman allan appisimaartoqarluni. Taam pisariaqartitsigaan kisimiilaarsinnaalluni. Sunutamaanissaqarami. Taavalu inuannersorpassuit nipilersortartorpassuit pikkorissorpassuit eqqumitsiliortu peqataasaqamik. Taa nuannertarluni sort ataatsimorneruissua. naya pi Arctic Soundsimi peqataaqaartalerami erinarsortartutut ilisimaneqarpallaarsimangilaq saqqummersitsernernermili kingorna tusaamanaqarnerulerluni Malunarteruissuuq siornatigut appisimaaraangama immaqa nalullugit suunersi inoqaruissuarnayorpu tassami inoqartarpoq tusarnaariartoqartarpoq kisianni массаккуут саққуммерситсерернерма кигорна малуннарторуиссуа инуит налунгиккаат суут апписимаарнерикка я океокиунлу саққуммерситсуна тапеқатаагатта массакку саққуммерситеққамма пеқатааққиппут илулиарпаа нуаннарисоруиссугаси орнаартут уанна я илумайсанни иноқарнеру тамат наатсорсуутигинкалуаакка наатсорсуутеқингкалуарпуга кисиан иноқанаакка Muukkikkut orninneqarluarpaamma nuannersum appisimaarput nuanneqaa peqataalluni amma nipilersortu amерласу алла nipilersoriaatti ассуинут суу peqataafialu nuannersorus Sapiarinag sunafilmo. Sorry. Ivana Arctic Soundsimi tusarnaartitsilluni siullermiingikkaluarluni tasaqalimmi tusarnaartorpassuaqarluni appilerami pissangalaarnerarpoq Tus appisumaarniarneri tamaavisa pissangayuaannarpunga niperayussangira kitaarnerayussangira inunniaggertoqassua tannera tamaavimmi eqqissilluni qanormuta issua kukkussuunga taamat pissangayuaannaqқиссаарpunga ilaannikkusoorlu misiginarlun toquulerlun Ivana meeraanerminiit Olsen kitikkunni erinarsortartut nalunginneqarluarpoq ukiormannali kisimi saqqummersitsilluni Maluguu tamannamaani issakkut suri qaqasannupulanikungunanginnami irinnat nalunginneqarlutik nuannaaranaqartut taa tupattarpunga appisumaaruma ingiuisoqarpaluktoor taavulusuornaapitsingaangama assiliteqatingiumannit taamat Miki Thompson solistitut appisimaarnerusussaagaluarluni nipilersoqaserluni appinnissani siunnerfigiinnarsimavaa festivalillu allartinnissaa sioqqutilaarlugu appeqatissani aatsaat sungiuseqatigalugit уллумарлу аёрна аёрпуна каалиисооркаалиору нипилерсqatigisaqerpara я тавеqaqatigiиллаққитторуиссууму каалиоруллу таава qatitortorisartaarpu sunaafa nuummuqarsimas qoyanartumi
аннааппаатсигут има рикинаали so ama asiamiortaqarluni ajortoqarsinnaana ajormutas taamailluilu atippa Kristen Larsen architekt umatu pinnaqa inui taama ilan pinginnaaneqartassusa Kristenni samiami imatu nuimasorujoruyussuungi atsinnermiuni gitaarta inuan pilersaarutaangikkaluarami nipilersqateqarmissara tinni nuannerunartinneruuq peqateqarluga aama илисарангиккаангам пиккунаангиус танни аппиттариақартарама so тэхэмэ эринниа канаммини имату илааннаррунгисаракки кисианни аллан суутеқангиннама таакка аппиттариақартарак укиоқ манна пеқатаасу илагаат нунавумеерсортиамис унгаалақ катиппактутоқауммата Agagweqaangirtuqillamerugaluа Avictorongmata Greenland Canada border Tiamissip uqaatigaa nunatta Kanadallu killeqarfia kimorlugit nunavumiut kalaallilu attaveqatigilluartarnerat nuannersuusoq siuligullu qangarsuaaniilli attaveqatigittarsimasut tusaamagini массаккуллу наммини пеқатаанермигут аттавеқатигиттарнермут илиусақақатаасулу мисигисумаоқ қамууна уумматимигуллу туллуусимаарутигисаминик ангайоққаангиллу тайманнайлиорпалоортиқаоималлунга тусаумаллунга манна тайманнайлиоқатауллунга таққамангауяалу тарниннин уумматинни исуманни илутуюми илаунератаанна упигиттиартар Малунарпуамма нунавуккормиут апписимаараангата орнииннеқарлуартартут аама нуаннаринеқарлуартут таққамангауяалу тарниннин уумматинни исуманни илутуюми илаунератаанна упигиттиартар Vi har mere og mere fokus på kunstnere fra Arktis. Særligt samarbejder vi med Ergoluk Music og Alienate Arts Festival om at få flere og flere kunstnere, også fra Nunavut og Nunavik og den vej over af. Samminarujartuinnarpuut issittormiut soorlu Ergoluk Music aama Alienate Art Festival suleqatigineruleriartorpagut Nunavumi Nunavimmilu nipilersortartut eqqumiitsuliortullu peqataanerulersinniarlugit ukioq mannalu suliniut taaguuteqartitarput aayuik annertuumi suliniutigaarput tassa nunavumiut kalaallillu peqatigillutik islaanniliarput tassanilu ulluni sisamani erinniuqatigillutillu taallioqatigiipput immiussillutilu naammassigamillu nuummuqarput kingornalu Arctic Soundsimut suliatik tusarnaartikkiartorlugit taamatullu aaqqissuussinernnut tapersersuisuupput Canada Council the Arts Nordisk Kulturkontakt aama napa tassa suliniuannertoq arlalinni tapersersornerarpoq. Så det er igen altså et stort projekt, som er støttet mange steder fra. Uangu islaannimikkatta aayuimmuilaalluga islaannimu immiusiartoqatta erinnioraatorluttaallioriartorluta isumassarsiornarsuarpo nunavummiut aammaqallunaani ilaqalaarluta inunni alluni suleqateqarluni isumassarsiornarsuarpo nuannertaqa inunni allungaamna pitaqalaarluni ingappu allamiun niversun qannammin paasineraat iliguuma allatoruissuak paasinnitaaseqaat kalaall nuannertaqa allamiunaamna pitsilaarsu nuannersuarpo nunarsuaqatigilluni kaammattoqatigilluni iluarsuarpo aayuik taanna projekti ingerlatarput ullut qassialunga ingerlana album immiussipput taavamaanga taakkuas nutaasanaatik atoriartorlu taanna malunnarpunuannarineqarsuar inuummata erinniuqatigissitsilluni taallioqatigissitsillunilu naapitittisarner siorna ingerlanneqaqqarami taaguuteqarpoq Arctic Assembly tassani aama ukiorq manna aayuik projektimi suliarineqartut saqqummersineqartussaaput. Det album, som blev indspillet der, er på vej nu her snart. Det udkommer samtidig med, at der udkommer en dokumentar på Danmarks Radio, som handler om det projekt. Nuusiaq saqqummissaaq nuusiaavoq kalaallinit nunanillu avannarlermiunit suliarineqartoq erinniorlutik taalliorlutillu
Aamana peqatigini taanna Danmarks Radio piviusulersaarutiнгorlu ааллагаатассиарissава isumaqarpungalu suliaat toqqallataasoq som vi synes er blevet rigtig, rigtig god. Alianaat Art Festival nunavumi eqalunni juni 29. juli sisamaanugerlaneqartussaavoq Arctic Sound simersullu timmisartumik attartorniarput nuummiit eqalunnuqartussamik nipilersortartut eqqumiitsuliortullu nunatsinnersu ilaassaput tusarnaariarnissamulli soqutiginnittut kikkulluunniit nammineq pilittisiinnaarlutik ilaasinnaaput. Det synes vi er utrolig vigtigt, og det har rigtig meget fokus i vores arbejde for øjeblikket. Men det handler jo også om, at isumaqarpuullu taanna pingaarutaqartorissuusoq massakkullu suliniarnitsin tamanna sammisoruissuuarput kisianni killeqarfiit pitarsinnaanerannut tungasoruissuuvoq taamaalilluta aakkuluk music aama alianaat arts festivalilu suleqatigilluta nipilersortartut eqqumiitsuliortullu inuit nunaannersut internationaalimi aaqqissuussanut annertuunut ilisaaritittarnissaat aqqutissiussinnaaгаtsigu таамаалиллутик калааллит нунаат нунавуллу иммиккуаратик атаатсиморлутилли илисаатитсисиннааллутик таамаалиллуталу аама нукиссақарнерулерлуталу нукиттунерулерсиннаавгут тасса мааннакку таманна сулниутигисоруиссууарпут. Det giver os flere kræfter og mere styrke, så det er noget af det, vi arbejder rigtig meget på for øjeblikket. Festivali internationalimi ingerlaneqartartu peqataafiisarnissaat angussaunikku sioqquttisumi pilersaarsiortarnissartik pingaarutеqartor Jakob Oqarpoq Arctic Sound silu sioqquttisumi pilersaarsiortarpaat soorlu ukiormanna. 1,5 år før en festival, der er vi i gang med at arrangere den. Så en del af de ting, der man kan se næste år, de var allerede planlagt inden det her års festival. Ukiormanna festivali ukiuataasa affaalu sioqqulluuli pilersaarsiorneqarpoq tamanna pisaajaqarpoq internationalimi suleqatigisartakkuut eqqarsaatigaluit soorlu aappaagu Rosson Kletsjarimiititsilerutta peqataasussat arlallit internationaliupput тассасэрмип игаартартоқарфиани тусарнаартитсисоқассаақ аққутигитсумилу аама тусарнаартитсиниссар сулиссутигаарпут BBC сулеқатигалугу таамаама тамакку пилерсаарусиорлуугассааппут ангаллассиниссат анигаасалерсорниссааллу эққарсаатигалуит тассами аама интернационалими аққиссуусисартут пилерсаарусиорнитик сиоққутсингаатсиарлутик ингерлаттарпаат. De planlægger deres turnéer langt ude i fremtiden. Så. Nipilersortartut eranarsortartullu assiingiaartorissuit Arctic Soundsimi appisimaartarput ilai sakkortorissuarmik appisimaartartut. тааннаама ас қоқилерамуунга тассана қимаагиннарпунга унгасиллиллуу тусааваа кисиани соонами орнаттарпаа нуаннаалугит кисианнаам наммин малугиниаллаттаавара имма ингасангиваллаалераагамиккит ингерласиннаасартут сиутаат qaaderaangata таасоонами нипилерсуккат аппаққииллаккаагата пиффимму тассагутеққиттарлут Natjateeraan ingasassuarpoq immaatamatta tusarnaariartut tupalaartarpugut nuannerneranut aamma imma ilimaginngik satsinnik tassami nalugaluarlu tusarnaariarlu taamaasillut imma nutaanik nuannersunik ilkaaqartarput ila shangarat assiingitsorpassuugamik taalu nutaajusarlutik taamaалиллутик inuit aamma тассами тусаасаат мисигисааллу ассиингитсорпассуус малугуниарпаа нуаннаппугут ааллартимматали тусарнариақаттаарпунга нуаннертарнерми аамали пилерсоқ ноо силарсуани соқутигисаартууллуни аллааттут нипилерсориаассилли калааллини аллаат нуулаат нипилерсориаасилли соқутигинартарнерми иппассасоорлу таанна
сакамаасиаряссуа таанна ассуни пилерсорнера қиссисималлуни эққуммиппо тамаккуасо асси нипилерсориатса ассигитерпассуами суу иранни илаасоорлу пиккунаангисаақааллиллу талу ингерласаратта кисинни имаатто неуматсерфигилаарлуги илаатсигу эринарсуатааффигисинаагиккалуарлуги тусарнааруйорлуги писсарсиақарнарторуйуусарма нериппорат аам таанни ликкариартулиссаги пусорлунатсиннила силарсуата куига пиннеқангиккааги ингерлангиккалуарлута тиссан амманеруниссарпу нутаарсиассанна налусатсинну соорл ассигииннарпаа сумуллуун пингалуараангатта ила наатторсуутигингисагу таккуссууттуааннарпаам тасни пилерсорнерми сигиннаартитсинермилу таамааккам Arctic Soundsi nipilersorfiuginnartangilaq teknikitaqartoruissuummat kultuurikkut aaqqissuusani nipilerinermut qullilerinermullu inuusuit ilinniarusuppata soqutiginnippatalu event teknikaram taaneqartartumut ilinniarnissaannut aqqutissiuniarneqartarput ilinniarfigisinnaasaanik innersuullugit kultuurilerillunilu pilersaarusiornermu allaffissornertaanik ilinniartitserusuttarlutik Jakob Oqarpoq. Altså få øjnene op for, at der findes en karriere inden for kultur. Der findes et arbejdsfelt inden for kultur, som måske kan være interessant at arbejde indenfor. Kultuurilernermi suliffissani nassaasaqartoq aammalu kultuurim tungasuni sulinissamut ingerlaarfissaqartoq isaannut takutinniartarparput. Arctic Soundsip aappaagu kiuna qulingortorsiornissaanut pilersaarutit ilagaat inuusunnerusanu festivali taaguusersimasaallu Nordic Arts Music and Performance Youth Festival tassanilu meeqqat inuusuttuoqqallu 125 missaaniittu peqataassaput Danmarkimiit Norgimiit Islaannimiit Nunavumiit nuummiillu sisimiunuqarlutik festivali qulequtaqartineqartarmat sila pissusiata allangoriartornera aappaagu qulequtarineqassaa Arctic Soundsillu ingerlanneqarnaani ilaatigut aaqqissuunneqartarsimasoq Songwriter Expedition tassapeqataasu ilaat kangerlussuarmiit sisimiunut ulluni tallimani qimussertineqassapput aqqutaanilu erinniorlutik taalliorlutillu taavalu ullukingulleq nalunguarfimmut tikikkuni taseralimmukassaput aqqutaanilu suliatik tusarnaartitsissutigalugit festivalilu ammarlugu Og den sidste dag går de så fra Nalunguarfik og så ind i Dasaralik og spiller åbningskoncerten til festivalen med de sange, de har skrevet undervejs på turen. Så det gør vi igen næste år.